Жаратылыштың қойнында ушундай болгон жерде алмаз не кылып жүрөт деп ойлоп аткан болсоңуздар керек. Ушундай болгон жакшылык үчүн ишке чакыртып эле кызматтабыз буюрса. Азыр бесира кирип, ушул жердеги аксакалдардан эмне болуп атат бул жерде, кандай болуп атат бул жерде, кандай иш-чара өткүзүлүп атат бул жерде бир сыйра сурап билебиз. Андыктан биз менен чогуу турсаңыздар, баарынан кабардар болосуздар. Кандай оюн-зооктор өткөзүлөт, деги эмне алдыдагы пландар баарын айтып көрсөтүп беребиз. Шамалдын катуу жүрүп жаткандан карабастан. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. İşleriniz yaxşыбы? Şükür, жақсы, Аллаға шүкір. Бул кандай иштер болуп жатат бул жерде? Бул жерде Жедигер уруусунун Кулчугач уругу ошо ата бабаларын эскерип, ошо иксан өткөрүп атат. Анан азыр канча конок чакырылды бул? Бул жерде ушул өрөөндө жашаган баардык уруулардан 2-ден 3-төн насилдери конокко чакырылган. Бардыгы 15 чакты, 20 чакты уруктарга барып калат, кыргыздын урууларына. Ошолор конокто. Максат ата бабабызга Куран окутуу. Ооба, өтүп кеткен ата бабаларды эскерүү, Куран окутуу. Аябай жакшы экен. Кандай оюн-зооктор болуп атат Азыр бул иксан окутулуп, катмы Куран окулгандан кийин ушул жерде улак тартыш болот, күрөш оюндары болот, оюн-зооктор уюштурулган. Рахмат сизге, Алла разы болсун. Жакшы иштериңиз үстүндө кызматта жүрөбүз. Рахмат.
Jengenge biz çıkalım. Katrak adamın kanı Adam çok var. Bir taraftan kamaşan bir taraf Tak Ece, qaysi jaqlar tartışadi hozir? Bunakay arzularimiz uchun iki çoğatanın gelindi. İki çoğatanın gelindi ha. Mehmet Ali Sakıbek'le çoğatalarımız bol ekan. Oşalarning çevre gelindi. Mehmet Ali Sakıbek. Oşalar nemesi? Ya hazır iki komandadan bir komanda uta turgan bolsa dagı barmı? Alar kimler bol qiladi? Alar. Sürekleri başka, sürekleri başka. Ha, sürekleri başka görünüyor ha. Anda iki jaq dayardanıp turgula, dayardanıp. Nakçalar, silikler, ayıklar, el bizge. Ya hazır daha başka komanda gelinler var mı? Biz Oldu aşağıya gitti. Ödeyecek, ödeyeceğim ya, ödeyeceğim. Bakay keyingi komanda. Şu komanda Janatda jengilip qolgan komanda hozir ortadan tartışadi. Kızıl Göyneklerga protiv. Aybek. Evet, turib o'tib meni qara boshqa. Cengiz. O жақта 8 болып қалыптыр. Ал бұл жақта 7 деп наразы болып отыр қазір. Артырақ тұрып алды, артырақ. Ака. Hazır Şayla. Bu cengenler bayağı cengenler benim. Cengiz. Kaç oldu? Bir ekin. Ece. Bu Eceler az canı geldi ha? Can geldi. Can komanda bu Kızıl Göynek'te göre. Bu жақта жана жеңіліп қалған команда hazır bu şekilde qayсы бирөө ұтатырған болса жеңген командамен арқан тартышат. Бұл өзі стартты белгілеп беруші екен. Ушул арқан ортодон qayсы жаққа жүріп кетсе ушул Болдым, көрүүчүлөр артыраак туруп алайлы, көрүүчүлөр артыраак туруп алгыла. Эже, даярсыңарбы? Командаңар даярбы?
etegine çeyin ekan. Etegine çeyin. Bu komanda dayarsızmı? Ejeler qarab qo'yg'lar, dayardanib turdilar. Dayardanib qo'yg'lar. Nereden niye oldu? Belek konuştu. Ece sana ciliğer gelip koygan okşaydı. Orayla koyacak koygan. Cengenlerime tartışalım. Ecem ne dayarsın? Sekiz bağlar. Sekiz. Güzel ayakkabı çıkış ne koyunda? Ya sekiz bağlar, sekiz. Mafya hırberle arkadağlar. Şayla kara ya arkasına koşun versin. Öpüp git o da de. Koyur Beytur'a. Lan kamanda. Aşkça mesaj. Çıra cıva başlar bey. Bu kamanda dayarsın harbi. Dayarsın harbi. Dayarsın harbi. Bu kamanda dayarsın harbi. Dayarsın harbi. Ece belgiler. Balдар biz şeker. Bana üçten koşulup gitti, üçten. Koşulup gitti, üçü. Hatta koşulup gitti. Nerede biz? Cengizçilerdi jaş tartып koy desin. Ançamdan çakır eme. Kırmızıdan not atıyor. Janazı futboldan bunday kötürüp koysun. Ya rahatsız harbi uşkamanda. Rahatsız harbi. Ya bunlar özden rahatsız olmadı kaçan. Ya sizler rahatsız harbi. Aptal özel olup götürüyor sizler tabi. Dayardan kıla. Dayardan kıla. 1, 2, 3 gitti. Ayşe, tatlı kaçtı vardı. Yaşlar, karılar, atalar, gider. Bardağlar, hoş gelipsiniz. Gelgen adamına Allah razı olsun. Buna şu yaşlarınızı uyuşturup, aksakallarınızı uyuşturup, buna şunday aşk hudayını ötkörüşüp, yine çıkarken şulardan kılgan eksanları Allah talam özlergayında kavul kılsın. Yaşlarınızda Allah asrasın. Yüzleri carık basın, ömürleri uzun basın. Buna şun okşagan jakşı çoğataların arbağın sıylar yürüşöversin. Arbaqты sıylagan kem olboyt deyip yaşlar baldarın. Daima ülgerkilerinde arbaqları koldap deyip jürörgüler. Atasın silerge bereversin. Emayla daim baldarım, yaşlar, ayallar, kızlar. Emi buna gençam çekişte oyunuz var ile. Aban ayına karıştık, içine kızgın oylarınız var ile. Bolardan aldı.
Mına arkan tatlar şol geçilesi bitti. Emi kichine iyi. Mına ığır, bey, şular var. Bularga dele prizler var, yaşlar, gelinler, baldar, bilegile. Buna jazdın canı birinci ayı. Oynap bile durgan uağım azır mına jaz ayı. Былтыр mına emege karıştı olup, pandemiyaga layıktı olup, Navroz'da dele bunday oyun şoktur dele bolmay kalan. Allah'a şükür aytaylık. Yaşlar oynagılar, bilegiler, kana bardığlar ortaga, ansaga. Gelgen ketkenlerge kaloo tilek bir razılıçılık bolsa bildirip bolsa. Mına bugün şu ba 700'de aytıp koyat. Arbaqtardı dаңтам айын түрүлөр бакталбайт дейт. Аны арбактар тоймойын түрүлөр тойбойт дейт. Ошо өтүп кеткен чоң аталарыбызды, өтүп кеткен агайындардын арбагын эскерип түлөө өткөрүп коелу деп максат кылдык эле. Ошого чакырылган коноктор дээрлик барды келишти. Бул жагы Чүй боорунан, Бишкекте, Жалал Абад шаарынан, анан биздин өрөөндөгү аксакал, көксакал барды келип, өздөрүнүн жакшы каалоо тилектерин айтып, бата дуа кылып кетишти. Ошолордун баарына ыраазыбыз. Биздин ушул максатыбыз дээрлик орундалды. Анан экинчи максатыбыз азыр мынакей биздин өлкөбүздө да жаңы бийлик келип, элдин туш-туштан митинг тиги бул болуп атат. Ошолорду калтырып, элибизди ынтымакка чакырмай. Биз бул түлөөгө элдин булутуна, уруусуна карабастан жалпы эле чакырганбыз. Жалпы келип бардыгы ынтымакта отуруп, өздөрүнүн жакшы каалоо тилектерин айтып кетти. Биз бардыгына ыраазыбыз. Кудайга ыраазыбыз. Ушул айтылган тилектер, каалоо тилектер баарды ушу арбактарга кабыл болсун. Алла ыраазы болсун. Рахмат. Келгендердин баары ыраазы болуп кетсин, а? Ыраазы болсун. Не дейбиз, биз ошо чоң аталарыбызга жакшы ниеттер менен, жакшы кылыштар менен түлөө өткүзөбүз деп ниет кылдык эле. Аллага миң шүгүр, ниетибизге жеттик. Чоң аталарыбыз менен өткөздүк түлөөсүн. Эми ушу келген элге дагы рахмат. Мына инем Абдыган айтып кетти. Жалал Абад биягы таш көмүр менен келди. Бардыгына рахмат. Алла Таала ошолордун кадамдарына соопторду берсин. Азыр мен билишимче жакшы эле деп атабыз, эми аны эл билет.
Ошон үчүн бардык элге келген кадамдарынан биз ыраазыбыз, алар ыраазы болсун. Ата энебиздин арбактары баарыбызды кыргыз элин сыйлап жүрсүн. Рахмат, айтканыңыз келсин. Амин. Амин. Анда мына bir жумадан бери тууган уруктар, кудандаш өктөр, ушу эки адамдан таркаган балдар, кыздар, келиндерибиз баары кызмат кылып атат. Алла Таала ушулардын кадамдарына, кылган мээнеттерине соопторду көп жазып берсин. Ушуларга бүт эле менин тууган уругум айтамын. Жараткан Алла бак дөөлөт берсин, өмүр рызкы берсин, кут береке берсин, иман инсап берсин, сабыр канаат берсин, ул кыз берсин, урмат сый берсин. Кыргыз элим урмат сый үстүндө жүрө турган Кыргызстан болуп жүрө берсин. Амин. Аллаху акбар. Алла кабыл этсин. Рахмат абалар, бар болуңуз. Силерге рахмат. Өрдүн көркүнө патаңарды берип жүрөсүңөр, орун болсо кылып аласыздар.